Hello guys, this is Nrao and welcome back to the Kta Brekhe. Okay, pagi tina chonchi nai lefina videos ta tini bob doso ka ronok nai Brekhe chong chini computer ba laptop tala pedru yo chong Brekhe abona setup khela nai humani topics no tise tina rono bob doso no iri nai mken rao adabule siang ni tongmayo je Brekhe computer ba laptop tala pedru yo chong Brekhe setup khela nai abo jotosuh process rono ke aboni bob pandao tini general sia ba rungya ke yongi tune rom bob pandao ke ang bob dos nam se ke tini bob doso ronok nai Brekhe chong laptop ta la pedru yo Brekhe setup khela nai full process tina rono bob doso no iri nai kenaro abona siang ni bob pandao videos no rai samon chingka tho yan jara nai tondi Kta channel no subscribe ke konya ta singka subscribe kere di trebodi samcho video shorno biska po no software ni bob pandao ke phali taw chong nai lena Brekhe laptop ta chong setup khela nai abo jotosuh process rono bo power button boro click keri nai to on keri ha ke taw chong sa nai sing legra na to bono on ketinyo just a moment pula tawo chong on keke sisa boro somoi nang nai kabon ba pandau boro chonjrom sei ye sisa nai sing toni nang nai ke taw ke nai di boro chong power on ke pai ke boro chong switch on ke pai ke boro pula bodi ke laptop tala drio ke bodi ke boro nau nai nu mai nai boro interface bodi ke phai nai inke boro tawo chong pula wo boro maisa continue in selected language tongo inke bo language no chong skan select ma ke nai ke language select ke nai ba pandau tawa language select keri nai inke bo sakani nai de naro nai nukna bo sakani yes ni tongo automatic inke bo sakani nai de boro naro nai nukna boro language naro select keladi boro no bukti ma Kaubru bo computer no use kemcho ba bo laptop no use kemcho ke bo sakawo already English selected tong United States inke bo Hindi de tre kau photong bangma tong boro ke boro no je bukti Kaubru ro kam ke comfortable ong abon naro select ke mayo inke tawa ambo English no toinai already English select tong ke abon bo pano jang yes mo click keri nai bo yes in tongo boro click keri de yes mo click ke chung sama nai sing nai to chung sa nai sing legra na the next step bole ma thangphi ma no chung ke nai nangphi abo po taw chung nai leina Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. nai de to next step bo chung nai leina A little sign in clue here, nro nai a tong de touch of Wi-Fi videos no there, skip and ke we'll man have ke your nai de PC ready for all you plan to do. boro Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. mak If you mai need ge an gol to assistive sia boro screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. ke boro sawo Okay, enough intro. Let's dig in. ke boro bong kau sa tho ha kau sa tho pai ke to chung discount thang leinai Your region is set to the United States. Is that right? inke taw ke boro chung chini region select ma ke nai ke taw boro ang boro chini region select ke nai chini ke ma chini ke India ke chung te tola ma pheklai nai boro India select ke nai India boro so thana inke taw India select ke nai India select ke ha ke boro click ke ha India select ke ha ke pai ke taw ke chonjang yes mo click ke mar phe nai bonai de bo yes mo click ke di yes mo click ke pege taw chonchi sama ni singpi nai Your keyboard is set to US. inke taw ke Wanna borot stick with maisa that? bor ke chonchi ni keyboard layout boro chong select ma ke nai bukti ma Kaubru chong keyboard use ke nai abo ke boro wo ang US English India bo English India bono select ke ha select ke pege jang chi yes mo chong click ma ke nai ke yes mo Do click you ke re ha also type with another keyboard layout? के second keyboard layout wa boro chong get kheni ke khemayo nro khem chuming ke kheye ke bo boro ke skip ni option to nai bo skip mo chong click kheri mayo ke tawang bono taw ke yet khela nai ke yet mo click ke ha Which Yet language do mode you want to click. use for your second keyboard layout? second keyboard ke boro wa ang mano tinai boro wa ang second keyboard wa boro bangma language tongo chonjena ba select khemayo English United States bono toine ang botaw ke ha bono select ke ha okay
next mo click kerine. Next mo Which click keyboard kepeke layout do you want to add? US automatic tongo. Okay. Get layout mo click kene. Get just a moment tong boro sa chuma naisine. Naisin peke. Now let's get you connected to a network. Ke boro network connect ke din sawo. That way Ke you can network get connect ke nai updates, ke boro apps, online on and na nai. cat videos as soon as possible. Ke tawo chin thio network kre ko. Gabon bok panda chung jang stay ya kan ID ke han ro nai no ekna. Bon ID. I don't have internet in tongo. No boro click keride. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Ke boro wa network to connect keme ko kabon bok panda wa bo continue with limited setup mo boro click keride. Ke boro click ke ha. Click ke pai ke to chung chi nai le nai bis ko. Next up, the Ke legal tau ke stuff. chung boro In chini short, bo Windows you'll need to 10 select license bo no nai accept nuk to nai use ni bo Windows. You can decline, computer ke bo then, laptop ke Windows 10 se no Windows. ke boro naro boro license agreement ron boro no porem choke pore mayo boro nai dik bang man ro pore nai di porem choke bono ke tawa bono pa ha skip ke bono par tola sokai na ye nai boro no pore to nai to time kre boro no porem choke pore mayo pore ya ke bono dum le pa ye dum le pa jai ke nai thau pe ke bo accept mo click ke di ke accept mo click ke ri ha accept mo click ke pe ke chung sa manai sin nai Type what you want to name your account. Inke tau ke chung boro wa chini bo username chung snam malanai boro wa borok maisa what name do you want to use in song inke boro nung buktima mungo nung bo laptop no use kemchu ye boro saingo ke boro chung username story nai ke boro ang tau username snam lanai username ke yakso in set ke nai ang ke tau ang bono yakso borang ai username soiri ha ken boro no pono ni nrao khatong mode username nam lamayo inke boro tawang soipai ha username soipai ke jang nai di ke ha tolawa next sin tongo bo next mo click keride ke taw chong bo next mo click kerina ke next mo click ke chong Okay, sama nai now sin type a password for your account. Inke tau ke boro ke chung password nam dinge sawo ke ta inke chung username tau ha je yak so yang suimo abo ke username ha ke tau ke password ke boro ke je chum chumo dikhe chini password boro chung nam mala nai ke no po je nom chumo dikhe boro password nam la di ke tau ang de free boro password nam nai ke tau ang boro sisa hide ke nai boro password ro no solang ro no pnumaya mamin ke bole security reason ni bok pandawam ke tau ang ani password nam la nai Inke tawa ain password boro snampai ha snampai ke chung jang nai de ke ha next in tawo chi bo next mo chung click ke mari nai ke tawa chung pai de bo next mo click ke rina ke bo next mo ang tawa click ke ri ha next mo click ke pe ke confirm password ni sanyo uchi bo confirm password chung trewe ha chini password staw mar nai je time post taw mo same to same password ke tawa uchi boro trewe ha staw ri nai Inke tawa boro ang aini confirm password post staw ri ha staw pai ke bo tolawa next in tongo bo next mo click keri de next mo click Now ke you pai can ke set up 3 tau security ke questions mam to help you reset your password if you forget it. tau ke Choose boro the ke first chon mama question ke nai and type your create answer. security question for this account in tongo ke boro chon security question select ke mala nai ke ha ke tham joma ke tham security question chon boro select ke mayo bo security question chon select ke moni chini lapket ma to inke bo by chance no knang nini laptop banin computer ne nini no user id password ro no pau tha ha mang tha abdi kyong ha singke nung bo jeta no security question rimo nung book question select ke mo ke no answer rimo aboma question answer by ke no nini laptop ni password ro pau thampo abo by ke chung khusaye lamayo klaima ke knang yo gro masu problem of password ro pau ye kabun bo pando chung security question select ke answer ri ni nango ke na ro phono khedi bonus chung skip kheni bo khemeya nai de boro skip khenai option bo sekri ke bono le chung je ke phono select ma khenai ke chin bo phono kaham se bono kheni phono nango kabon bo panda ta phadi security question chung select khenai ke ta bo puilawa questions kan select khedi bo to sakau tong security question ye boro click khedi ke boro nai dek bang ma tongo boro easy question answer no naro snamla de inke ta wang boro aini
ang klai question no selanai what bonai puilan ke what was your first pet's name is songo ke boro chini je mahaso chung yo palomo manui ni mung nong ni puila wo palomo yo ni manuit ma aboni mung boro suidi isawo ke boro ang what was your first pet's name mo bono select ka question inke answer rinai boro inke boro chung yo palomo manui ni mung ai ni puila ni yo palomo manui ke ai ni suila se bini mung ke inke tau ke chung borot mama kenai borot chung security question by answer select ke pai ke bo next mawa chung click ke marine ke tau chi next mau click kenai ke next mau click keri ha ke tau ke uchi second question no chung pinai joma question thai tham ne answer chung marine ke tau uchi question select ke pidei boro question select ke di ke boro wo chung uchi select ke malanai tau ke je like no je no mkha tuim play mo jat ke ma question no naro select ke ke bora uchi bo second no select ke nai what was your childhood nickname songo nungno chrai phu go ma mung go ring ya chini chrai phu ni chini mung ro mo mung hana mung chono mung phai ring ya mo direct chini mung bui ring ya ma nickname mo ha ka ke abodi ke chungno chini mam pha no breke ro beke mungring abudi ma mungro hana nickname moke inke abon mano boron raw select ke ke what was your childhood nickname bonang select ke ha inke answer borang suinai inke anole ai ni nickname le ano ke no oke among apa so mai ke ke borang suiri ha ai ni nickname inke abo pai ke uchi chung next mo click ma ke nai next mo click ke Third one's a charm. Choose your boke last question type the third answer, number and you're good to go. ke boro ang tawo boro nung achai mo city ba nung achai mo jaga ni mutmai songo bo question ke bo mano select ke nai bo puilani ke bo mano select ke nai de boro tre tong bo puilani what's the name of the city where you were born songo ke bo mano select ke ha ke boro ang suiri nai jang achai mo jaga abo mano ke tawa ang boro Tripura suiri nai ke Tripura suiri nai state no se mutu sini ha chin state ni mu se Tripura suiri ha sui pai ke boro wa next mo click keri nai ke next mo click keri ha next mo click ke pai ke chung sama nai sinai chini tawo These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. inke tau ke chung boro chini privacy setting bono chung accept ma khenai bono chung nai de boro bodi ke tongo ke boro no pore nairum mayo nairum choke location rok maro on kheye paha boro location rok maro cho accept ma khenai ke abon bo panda chung bo accept mo click ke mari nai bo tolaw nai de accept in tongo ke bo accept mo click keri de accept mo click ke pai ke tawo che boro bodi ke payo Cortana. tawo almost ready ha chini setup ke tawo che ha boro bodi ke pai nai ke taw ke chung borot mama khenai bono bo cho accept ma khenai no bono porem chuke bon boy pandaw no pore ta sa sim chuke jambol lan more hin tongo bolan more mo pona ro click keri mayo boro click ke pona ro te pore mayo ke taw boro no ta pore tongya ke bono chung accept mo click keri na accept mo click ke pai ha Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. inke taw ke bono chung next keri mayo bono skip keri mayo ke bono next keri nai taw boro no ma khia ko bo page onaro next khena ke bono next keri ha skip keri ha bono na chung yo go nai nai ko chi te ha boro next mo click keri di next mo click ke peke taw chung sama nai sing nai Almost done now. We just need to So get a few almost more set up things ha polished chini up for system. you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. chung sao nai singra na mak mang ge lo to asia japan nai ne rana hi message supe ha we are getting everything ready for you ke taw nai di boro chini setup complete ha boro no nai nok na pa ready ha taw ke chung sa nai singra na bonja yung sora to sisa boro somai lamayo pa ha je apps rok maro abo jotosuh tomo abo joto updates dekhe bong refresh onai namon bo pandawa boro nai di boro ko sa to sisa somai na nai ye
ke boro chong sa naising ma tongnai boro chong drom se naising ma tongnai 1 minute 2 minutes so ke chong naising nei legrana ke tawa bo almost ready ha to chong sa naising grana rit bo jai so payako boro chong cheni laptop ro chen PC ro no chong boro off ro kheye nai ya boro power off ro switch off ro kheye nai ya boro chong naising ma tongnai somoi sisale nangnai balu nai arpo chong naising nangnai je chong modi bele dori phime ya ba je bin chong modi se chong le samu tak nai ba okay bo ya bona chong naising ma tongnai almost there taw pai ne ha setup complete ha naidi taw nainok na naro boro taw totally setup complete ha inke boro taw chont mama kenai boro naidi body interface payo ke taw ke chini ready ha ke taw boro maisa bo notification bono later mo maybe later mo click kernai bono yago nai nai inke bo ke ha taw chini complete setup ha chini system ke body ke na ro phone noni janjani no laptop ta computer ta pai mi hasingke naro body ke noni system no naro puilawa setup ke malana ke nga sa ke on ro ka ma kem chimai nak na ye breke ye chong chini computer bo laptop ta la pe hasingke chong breke setup ke nai abo jotosuh process ro no ke tini videos le basu no ro videos sa samuchum ro ma hasingke videos na like ke di ke ta channel so subscribe ke ko ye ta hasingke subscribe ke di tre body samuchum videos ro no biskau pho mai so phi men bang pando ke chong chi ma lai pina tre biskam videos so tin le chong boro no katha grana no videos na raisa muching katha yan jora nai tomon bang pando no jotono khakchangha